megalayapost.news. Kakinhon na kishpautli ki Autonomous District Council jang kajala Chatela Mengi dari India. Kentup ya ki EDCs na kajala Meghalaya. Mendagasngi kelayo alat banyak kundu yang Menteri Ketenat Kampung yang Kasukau Pedeng wa Amit Shah na kebentar banyak keren halal kimat kibai day bagi 6 schedule. Kishpautli ki Autonomous District Council kelayo banyak kundu yang Menteri Ketenat Kampung yang Kasukau Pedeng Amit Shah ki kentup ya ka Khasi Hills Autonomous District Council ki HDC, Jaintia Hills Autonomous District Council, Garo Hills Autonomous District Council, Boro Territorial Council, Tripura Territorial Council, Karbi Anglong Autonomous Council, Dima Hasau Autonomous Council, Balaitli ki ADCs na Mizoram. Gembala penpau di Chief Executive Member ke KHDC ba penyat sing CM ulai thu. Ba kejinya kendo yang Menteri Ketenat Kampung Ying Hanong ba Delhi mentagasi kelong ke Basaiso nama nakaliang Menteri Ketenat Kampung Ying Kasukau Pedeng wa Amit Shah ula kular bensim kia halal ketegimat balawan ra di KHDCs jang gejala Chatela Mengi dari India. Ulai thu bakamat bakilara Syu Menteri Ketenat Kampung Ying kedai halor ke 6 schedule amendment bakila kerpa na Kasukau me bade ban penklan halor kila jingada na gebenta ki jaj ben riu riulom kaliang jungi kumka EDC ka kenhun jongki Autonomous District Council hapo North East Brokaway bakentup nadu ya ka Tripura Territorial Council nangta ka Borderland Territorial Council Karbi Anglong nangta ka Dima Hasau ka Khasi Hills, Jaintia Hills, Garo Hills nangta ka Chakma, Lai Batmara baru sepuluh ki Autonomous District Council nilai kendu mentak sini ribu nombak Delhi baru kumju niladon ya ka meeting ka Bakerpang ka Bashimpor jan hadu Shtengenta buat Union Home Minister Amit Shah ban ya pensnow penpau ke gejing dan kam gejungi HKBD bakani ka schedule amendment the HKBD bakani ka schedule amendment gila pensnow buat hoi ni dan laki jong ki jing dan ki jing dawa gejungi Henry ya baru ikini ki jing dawa gejungi nakaliang jong Union Home Minister la ai kata ka jubab dan ni la pensnow hangi ba hapo ka shibnai kemamut hapo arsan tarikh dari penai ben 1 August buat pendep yang ni kam ban bishar benya buat kan sadan ke komiti ke ba Union Home Minister of State untuk ni kam but nakaliang jungi ni penpau ke jingkemen but ai kublai kerpang ya Home Minister Amit Shah bla sengap bala shimkhai ni kam HBD kanika schedule amendment kermen scam ba kini baru kijing pensnow ke jungi HBD benang penklan shushu yaki EDC hapo North East khamtam ngiwan naka jela Meghalaya iki bangi ni semua bangi dan kam ban ya dan lang ban penlong ya je mriu jungi bateli iki nong nong Meghalaya bateli ling ba ni ka schedule amendment kan long ka jimentoi ba jing ku makrau sai sien nakaliang jungi na Meghalaya ki EDC ni ai kublai kerpang ye promote CM Jong Bodo ai kublai kerpang ye produce chairman Jong Tripasa nangta MP jungi na po Karbi Tiso nangta kiwi baru ki CM Biden lang kiba la penlong ini ka ji keduk jingi ka job takasi ni ya keren be tang HBD bakasik schedule hoi na baru sepotli ki EDC ni dan lak ki jong ki jing pensnow jing dawa ka jungi Henry ya kan ni ladep ben menjur da menteri mene bandon ya kawe ka komiti ka ban sakli da Union Home Minister of State ya kan ni batang hapo shibnai on pendep ban singap lut baru khoi ki details tangan namla ban batai lut ya baru ki jenat hame de Henry ke bastunat kalong ba Union Home Minister la pediang ya kenika ki ka memorandum ka jungi ka bangi tho ba pami ai mene ta kata de ka le sila benong ba ngila krep poi syaka jingjok HBD ba kenika benta ka bangi la iki la slam hanadu senam arja ka kendai HBD kenika 6 schedule amendment megalayapost.news.